12 yıl manaydı. Ve o vakittan men Cemile ansambliyim. Bu konsertke biz bir yıl devamında hazırlandık ve balar çok güçlü verdiler seyircilerge. Dünkü konser pek güzel geçti. Men pek memnunum. Çok adamlar geldi, hol tuttu. Herkes çok sağ olsun. Balar çok sağ olsun. Benim yardımcılar da çok sağ olsun. Güzel geçti. Pek beğendim çünkü çoktan gelmedim ve pek gurur aldım. Sağ olunuz bizim Kırım Tatar hocalarımızga ballarımız pek kuvandırdı. Allah sağlıklarını versin. Hepsini beğendim. Ballar, kız ballar, oğlan ballar sağ olsunlar. Küçükeneler de pek yaxşı. Güçlü sağ olsunlar. Biz pek çok topladık özümüz güçlerimizni. Her daim her gün bizde repetitsiyalarımız geçeydi. Biz öyle Cafer Hoca'nın, öyle de bizim ansamblimizden pek çok tırıştık. Öyle her gün repetitsiya edip bunu böyle geçe şimdi konsertimiz. Men pek gururlanamın Cemile ansambline kelgeni için. Men mında 12 yıl endi katnayım. Öyle de endi hocalık etmeye başladım. Yardımıyla Cafer Hoca'nın biz Бахчисарайда da filial açtık Cemile. Подготовки подходили за год. Мы тщательно отрабатывали комбинации, придумывали танцы. Это очень тяжело было. Но, как вы видите, по концерту он очень огненный. Джемиле, в первую очередь, это семья. Особенно наша группа старшая. Мы как сплоченное одно целое. Потому что это добивается тяжело. И когда мы все вместе, мы более сильнее и качественнее танцуем. Концерт проходит очень прекрасно, все довольны, все счастливы. Самое главное, наши родственники наших детей, бабушки, дедушки, все пришли поддержать наших деток. Наш преподаватель Джафер Ходжа, мы ему очень благодарны от имени всех родителей, всех деток. Он многому научил наших детей, и он вообще супер, молодец. Очень красиво, красочно, просто вот такой яркий момент в этой пасмурной погоде. Номера все очень красивые, больше всего радуют самые маленькие детки, их желание танцевать, их блеск в глазах. Ну, это просто восторг.